maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Aada na kita han ikaduha kagwalo nga Domingo han katuigan. Ako, hi Sister Andrea Tumanda, OSF, ha Sisters of St. Francis of Perpetual Adoration, para han Gospel Power hawaray-waray. Ginamit gihapon ni Jesus hin mga pananglitan han iya pagyakan ha mga tao. An ginhadian han langit, sugad hin hadi, nga nag-andam hin kumbeti, han pagkasal para han iya anak nga lalaki. Nagsugo hiya han iya mga suruguon, hin pagsumat han mga dinapit, nga makadto na hira han kumbeti. Kundi waray ini hira, maruyag hin pagtambong. Sanglit nagsugo hiya hin iba nga mga suruguon, upod ini nga tugon. Sumati an mga dinapit, nga andam na an akon kumbiti, ginihaw na an akon mga baka, ngan pinatambok nga mga nati, ngan andam na an nga tanan. Kadina kamo hakumbeti han pagkasal, kundi nagpakabungol laan mga gindapit, nga nagpadayon lahan ira mga buruhaton. Kinadto ha iya uma an usa, ngan ha iya tindahan an usa, samtang an iba, nagdakop han mga suruguon, ginbalbag, ngan pinanmatay nira. Duro an kasinahan hadi, ginsugo niya an mga sundalo, hin pamatay hadton nagpatay han iya mga suruguon, ngan ginsunog an ira syudad. Niyan gintawag niya an iya mga suruguon, ngan ginsiring hira. Andam na an akong kumbeti, han pagkasal, kundi diri angay hini an gindapit ko nga mga tao. Yana kadto kamo ha mga kadalanan, ngan dapitan niyo ngadto han kumbeti, an nga tanan nga mga tao nga igkita niyo. Sanglit kinadto ang mga kadalanan an mga suruguon, ngan gintirok an nga tanan nga mga tao nga ira hinagian. An mag-upay sugad man an magraot, nga napuno hin mga tao an dapit nga ginkumbitihan. Sinakob an hadi hin pag-usisa han mga gindapit, ngan hinkit aniya in tao nga waray magbado hin bisti para hin pagkasal. Nagpakiana ha iya an hadi, sangkay, ginunan o nimo hin pagsulod dinhi, nga waray kaman bisti para hin pagkasal. Kundi, waray magtingog ang tao. Niyan ginsiringhan hadi an mga suruguon. Gapusan niyo an iya mga kamot, ngan mga tiil, ngan ilabog hiya ngadtuhan kasisidman hagawas. Didto, magtatangis siya, ngan manliligot an iya mga ngipon. Ngan gintapos ni Jesus in pagsiring. Kay damo an mga gindapit, kundi guti ay laan mga ginpili. Han pagpilia han Dios han Israel, iginlakip gihapon niya an iba nga mga nasod ngadto hin katalwasan. Tungod ini kay ang Dios waray pinalabi. Makikita naton ini dida hasurat ni San Pablo ngadtuhan mga taga Roma kapitulo 2 bersikulo 11 ug habuhatan mga apostol kapitulo 10 bersikulo 34. Didahantak na
nga gintawag han Dios si Abraham og nakigsaad ha iya. Ginpanumpa na han Dios nga iya bibendisyonan ang bugos nga kalibutan, pinaagi han mga sumurunod ni Abraham. Ini nga saad, mahinanabo, bisan ano paman ang higayon nga umabot, tungod kay ang Ginoo matinumanan. Iginpakita ni Jesus ito nga katumanan, pinaagi hinusa nga pananglitan. Ang pagsupak han tao, nga nan iya diri pagtuman hini nga sabot, diri makakabalaong upugong han plano han Dios, kundi magagamit ini han Dios para mas hingpit ngan makaarandok nga katumanan han iya nga haw plano. Sumala, hinungahaw ang nakahunahuna nga ang mga dinaog-daog ug diri makaruruyag nga mga tao ha komunidad. Amo manta ang nakalingkod ngan nakaagom lugod han kananhadi inandam nga marasa nga bangketi para han mga imbitado nga bisita unta. Pero amo man ta iton ang iginpapakita han panagna ni Propeta Isaias. Dadiyahan siyahan nga pagbasa. Magaandam ang Dios hinusa nga piyesta para han nga tanan nga kanasuran didahan iya baraan nga bukid. Og magpapakilala hiya nga maluluyon og magtatalwas han nga tanan. Ang pag-ampo ni San Pablo didahan ikaduha nga pagbasa, amo ang angayan nga baton han tawo para hini nga pagdayag han Dios. Ngadto ha amon Dios ug Amay, himaya hanga tanan nga katuigan. Ginoong Jesus, salamat hangga sa katalwasan. Amen.